nta bintu byo gutinda rero, nta bintu byo kubakereza. Gusa mbibutse ko turi kumwe n'abafatanyabikorwa benshi bagiye batandukanye tugiye kuba tumanukana. Turi kumwe na UPHLS, turi kumwe na Minaroke, turi kumwe na Airtel, turi kumwe na SFH Rwanda, turi kumwe na Mbanira Industries Limited, turi kumwe na Ikosora, ikinyobwa Ikosora, turi kumwe na Sator Rwanda Limited, turi kumwe na Clarisse Right Salon, turi kumwe na Money for Printing House, turi kumwe na Aranite Iterambere Fund, turi kumwe n'ikinyobwa Kevante. Ubwo rero mbaye ikaze nizere ko mumeze neza cyane. Mbaye ikaze mu kintu kimwe cya kabiri kirangiza, tugomba kumenya ikipe igera ku mukino wa nyuma. Mikaze obita MC Van Shafi atu drivinga kuri iyi game. Asante sana kabisa. Rero basket match yamaze kuba itangira n'iminota 2. Bekira ubusa ku busa, ariko turabariya umuzamu na Simon nirambura passer attention. Agatero se ikipe y'igihugu y'Ufaransa barekipera baro batangira inyuma kwa Mayeson kabisa. Mike Maignan umuzamu w'ikipe y'igihugu. Agatero se kumpira gakina William Saliba mu kibuga gati. Pola na Olivier Chouameni. Kora kontra tarna Rabiot Mayeson. Adel Rabiot hinduranda rashachisha Rukazdin. Seska pasa mu kibuga gati na Kylian Mbappé. Reka turebe Kylian shaguca muri babiri ariko rumpira mukura. Récupération Dani Olmo. Kontra barona Emerick Laporte. Gace sirkompira na Makukulea. Chines cyane na Lodri mu kibuga gatose ikipe y'igihugu ya Espagne. Kontra barogacye na Dani Olmo. Sirkompira Fabian Ruiz skapasaria. China neza cyane umupira ugaruka inyuma. China hinduranda bashakisha Polo sunikana mpira kwa Lamine Yamal. Reka turebe Lamine Yamal mu kibuga gato. Attention Lamine subira inyuma gakina Fabian Ruiz. Ikipe y'igihugu ya Espagne sirkompira na Lamine Yamal. Attention acha kuchomba bere kumpira. Adrien Rabiot kora protection atanu mpira mukora. Reka turebe ikipe y'igihugu y'Ufaransa acceleration. Kylian Mbappé gucengara hano. Attention Kylian Mbappé cenga gace Pola hita magusubira inyuma na William Saliba. Kontra barna Olivier Chouameni. Dayot Upamecano kontra barna Stanatela pompera rotakaza. Attention récupération la biona Gilles Koundé. Rabiot hinduranda shachisha Ousmane Dembele. Bari garicira Lamine Yamal. Reka turebe Lamine Yamal acceleration ngurunga mu cyuga makabera. Attention Lamine cyangwa Lamine Yamal gace Pola Lamine tegereza ikipe irabanzira zamukirira grupa. Bano igomba gutangira kabisa muri build up gace Pola. Reka turebe Rodriguez kumpira na Fabian Ruiz. Gace hindu ruhande hano bashakisha Mayeson Lamine Yamal. Kontra barasubira inyuma muri defense hano. Ampira bahitamo gukina na Lodri, kina na Aymeric Laporte. Gace Aymeric Laporte Pola. Kontra barana Alex Bayen. Reka turebe hano Alex Bayen umupira rutakaza Rabiot. Récupération ariko Alex Bayen anakurikira umupira ahitugarukira Aymeric Laporte ku ruhande rwa Espagne. Reka turebe Aymeric Laporte kontra barana Rodri. Akina gace Pola Laporte. Shira mu kibuga gatina Dani Olmo. Reka turebe Dani Olmo kontra barana mu kibuga gati. Reka turebe Fabian Ruiz cyane jeti corner. Dani Olmo cenga umuntu anabura umupira. Reka turebe Dani Olmo. Abafaransa barabara ishakisha itorashina Tariana. China neza cyane Paco Balis kontra barana Aymeric Laporte. Gace Espagne bakigenda kuri ball position gace kontra bala. Reka turebe Makukulea sirkompira na Aymeric Laporte. Makukulea aragenda Alex Bayen ariko ramwirengagiza hitamo gukina na Aymeric Laporte. Gace sirkompira hinduranda no shachisho mpira bamukura neza cyane. Récupéra Ousmane Dembele Dembuzi hindukira na Kylian Mbappé. Reka turebe Abafaransa na acceleration sasa. Rambura bari imbere. Attention hano aragucona ibibazo. Reka turebe hano close Pokubali sumpira ritambika uturuka muri corner azamutse Bradley Barcola. Cyane mwita Bradley Barcola umusore w'ikipe y'igihugu y'Ubufaransa kabisa umusore wa Paris Saint-Germain zamukaria. Simbuka shaka gukaraga cross shaka bita Ousmane Dembele wamaze kugenda. Uwo bita Pokubali simpira utereka muri kona. Cyane mpira utereka muri kona kabisa bitoroshye. Reka turebe hano. Reka turebe ikaragamo mpira kizizamu cyane Aymeric Laporte. Subiza Robert kumpira. Ogomba kurenga no gutereka imbere izamu rya Unai Simon. Nibyo no guterekwa imbere izamu rya Unai Simon.
Tukibutsa rwose ko ikipe iri bukomeza igomba kuba igera ku mukino wa nyuma. Ese hagati yo bita Didier Deschamps ndetse na Luis de la Fuente ninde mutoza uri buze ko yigaragaza? Abenshi barimo kuvuga bati ese ni Lamine Yamal, ubwo ni ku bakinnyi, cyangwa se ni Kylian Mbappe? Haracyari akabazo mugomba gusubiza. Ni Lamine Yamal, ni Kylian Mbappe? Dutegereje iminota 90 cyane kabisa. Ariko turase ikipe y'igihugu Bufaransa gake Dayot Upamecano kontra Barano n'umuzamu Manyarambara pasi menendari yashakisha Bradley Barker kumpira kinna neza cyane. Pedro Porro n'umutwe mpira ugaruka kama za Mike Manyuteri kwemera ko barigomba kurengano, ntabwo ari kwemera ko umupira ugomba kurengano. Mike Manya umwe mu bazamu rero iburayi bavugishije amakipe menshi, ariko ekipe ya AC Milan yafunze umuryango nishaka kubumva. Reka turebe nambura pasi ya Dayot Upamecano shakisha Jules Koundé Pasano. Reka turebe Ousmane Dembele kinna neza cyane. Rodri apira kuri recuperation Fabian Luiz gake Fabian Luiz gake Spain sen kompira kinana na Alex Baena kontra Barano inyuma gake na Rodri Pola Fabian Luiz nibyoroshe. Reka turebe tena bya mukwitikarte mondana hatari ngwadrera byo nabone kisawa. Iyi ni semi final brother. Iminota 9 mukino Faransa ubusa Espagne ubusa. Akatireba no kufandi hagaze ndamubona Mikel Oyarzabal, ndamubona yo ari matanga mabwiriza gake cyane yongorana Alex Baena ndetse na Kabaharu Lamine Yamal. Reka turebe nindi karagama hano. Iyi niyo match ya kimwe cya kabiri. Hatari Lamine Yamal ubwo turi kugarukaho uretse nimero 19 yambaye mu mugongo ngo ari nimero akunda cyane. Lamine Yamal ku munsi w'ejo yanuzuzaga imyaka 19 kabisa. 19 y'amavuko yose saka 19. Reka turana umusifuzi ari mu bicyano yari yataye iki yari yabuze kakano kaba karimo agavuro ko gupuriza kugira ngo babone aho batereka umupira hano. Hatari bitoroshye na gato kabisa. Iminota 10 Ubufaransa ubusa Espagne ubusa. Akatireme Lamine Yamal wikaragamo ni Mikel Oyarzabal cyangwa Alex Baena. Ninduri buza kwitera ariko ubundi sapisi steka kuri equipe y'igihugu ya Espagne, ubundi Kabarone na Lamine Yamal. Reka tureba itamo kwishota Alex Baena ampira gukira Lamine Yamal acceleration ajya kwizamuka na CRDP hano koza umutwe baragaruka. Reka turebe sasa no Fabian Luiz karagari kumpira ritambika Jules Koundé utanzana ataro bita Jules Koundé umupira utahanze no kurengurwa nuwo kurengurwa ni ikipe y'igihugu ya Espagne. Akatireba baronengura vuba Aymeric Laporte gake Aymeric Laporte kontra Bernardo Lotri gake Pola Akatireba Lotri sur kompira na shakisha Paco Balis hindurana na shakisha Pedro Porro rambura pasi berena na shakisha Lamine Yamal kuna mondiri mpira ajana mu biganza bya Mike Manya agomba no gutangira vuba. Tangirana na William Saliba kontra Bargache Ole Chouameni subizumuzamo. Reka ture Mike Manya nambura pasano Adjera Pierre wenyine mu kibuga acceleration rengo munogonyo mu kibuga mu kabiri machiri rukano na Bragana Adrien Rabiot sen kompira na Kylian Mbappe lote hitama gusubiza Lucas Digne kontra Barna Ole Chouameni kinna nesa cyane Dayot Upamecano gake Dayot Upamecano buri bisubiza itama kugaruka inyuma no kontra barakinana na Ole Chouameni uza gufasha defense bimwe mu bintu Didier Deschamps kundirana. Reka tira William Saliba na Ole Chouameni kontra barna Dayot Upamecano ramuri gipasi kirekire imbere na shakisha Michael Olise. Reka turebe Olise Aymeric Laporte kora protection atari batumpira no gutoka imbere zamu rya Espagne atari mu protege neza cyane mwitaye Aymeric Laporte, umwe mu basore kabisa ba defenseur ikipe y'igihugu ya Espagne, umusore wakiniye zamani City wakiniye amakipe akomeye cyane. Kora umupira biracyari ubusa ku busa rero umunota 11 mu kintu shiro 12 SKFM. Twizere ko rwose murimo kuryoherwa n'umukino cyane kabisa. Hanyuma mukanya Arsene Wenger Amatos kabisa w'umunyabigwi mu ikipe Arsenal atwaye shampiyona adatsinzwe bamutwerekaga, hanyuma yanaherekejwe kandi
n'abarimo Xavi Hernandez legend w'ikipe y'igihugu Espagne, umwe mu batwaranye n'igikombe mu mwaka wa 2010 cyaberaga muri Afurika muri South Africa, batsinze igitego kimwe Ubuholandi cya Andreas Iniesta. Reka turebe Mike Olise gake gake kuri ikipe pola. Reka turebe Mike Olise. Katurese Compinano, Mike Olise nambara za pasi z'imikorombye zizenguruka ikibuga. Attention, acceleration Lucas Digne. Reka turebe Lucas Digne kontra ballon kina na Kylian Mbappé agiye kwisha nyuma y'imirongo. Attention, sen compira gace. Attention, Paul Mbappé. Reka turebe Kylian induru ruhandano ninduriyo n'ibibazo umupira no gutereka imbere za murya na Simon. Hatari hindura umupira buri muntu ukoraho hariya. Ubufaransa kabisa, ikipe y'igihugu y'Abafaransa kabisa ikomeje gushaka igitego cya kwanza. Reka dutegereze turebe cyane. Reka turebe baratangira agace bagahererekanya hano. Aymeric Laporte karaga pasa no mpira adire la belle récupération kina neza cyane. Jules Koundano yimaninze umupira arorekipera kina neza cyane. Mike Olise barba imukuraho. Olise uyu munsi bye birasobanuka ne atari sen kumupira. Dani Olmo kontra bargatega cya Paul na Mikel Oyarzabal hitamo gusura inyuma na Pedro Porro Paco Balis na Rodri. Iyo ni Espagne sen kumupira. Aymeric Laporte na Makukuleya kontra bar mu kibuga gakina Fabian Ruiz ahitamo gusura inyuma na Aymeric Laporte. Reka turebe gace Rodri wagarutse no gufasha defense wana makipe bari gukina ibintu bijya gusa. Hindura bashakisha Makukuleya. Reka turebe na Alex Baena kontra bargatega cyunguye nibura muri Espagne niwe wavuyemo asimbura Nico Williams wanarizo minduka nibura zageze ba. Reka turebe Rodri mu kibuga gatanu baro ayitakaza n'ibibazo. Recuperation Pedro Porro bati bamukoreye ikosa. El Capitan Rodri Mike Olise kori kosana tari korera ikosa kapiteni bamwita Rodrigo Hernandez kaskant kabisa. Bamukorera ikosa ari hasi ubita Mike Olise tambika ari ikintu cy'ikirenge mu kubita inkweto aramubwira turajyaye. Yakabaye ikaritsa ariko kandagira open butana kandagira raturikije agatsitsi nana. Umusifuzi barasinga match arabyorera. Reka turabetama kwipasanya Fabian Ruiz kontra baragacana Rodri mu kibuga hagati. Attention kina neza cyane Aymeric Laporte. Basket equipe y'igihugu Espagne muri defense ifite umuntu ukoresha imoso n'ukoresha indyo ubundi umupira ugezweho n'ibyo bintu bigezweho mu badefenseur. Reka turebe na wora pasara Fabian Ruiz hindura ndashakisha Alex Baena. Reka turebe hindura mo close akumpira wakuraho koza kanu gato Mike Olise. Ousmane Dembele na wora pasi mbere ndashakisha Mbappé. Attention Kylian Mbappé. Reka cyane birarangira hitamo gukina na Ousmane Dembele karaga pass kwa Barcola hindura ni Mike Olise close ariko baritambika batini kona. Baba ikipe y'igihugu y'Ubufaransa hariya. Baba bita Ousmane Dembele atanga pasi ndende cyane bita Kylian Mbappé arazamuka yinjira boxi ayisubiza inyuma gato bitoriza asubizamo birangare biracyakomeye. Reka turabahindura amakross arikumpira bankuru bose ikipe y'igihugu ya Espagne kontora bari imbere. Dani Olmo na pasi akisha Lamine Yamal kontora mu mirongo barira murengana. Iminota 16 Abafaransa ubusa Espagne ubusa. Nibyo ubusa kabisa. Tuba turi kumwe na Winabet. Iyi betting rero betting company mu Rwanda kabisa igezweho kandi imeze neza cyane. Icyo bita akanyenyeri bu nibigusaba internet kugira ngo betting ugomba gukanda akanyenyeri 899 urwego ubundi ukaza ku bettinga ukabana yawe rwose mu kanya nkako guhombya. Ubwo rero mu betting na Winabet iterekera imitungo ya rwese wirira amafaranga urgisi ndetse na Winabet. Ubwo ushaka no gufungura account muri rusange ukanda n'ubundi ukanda akanyenyeri 899 urwego. Reka turebe Ousmane Dembele ukinisha umunani. Ousmane Dembele kora control barayishyira mu buryo karagamo close funga Barcola. Reka turebe Barcola muri box ahitamo gusura inyuma gake na Lucas Digne hitamo gukina Ole Tchouameni indiramo close ariko kizizama Aymeric Laporte umupira urenzana no kurengurwa n'Ubufaransa hano. Ni shamwari umva abantu y'Agasambu bagiye kuryoherwa. Abantu bari byo match cyose igikombe cy'isi bajya bari bwo gitangiye rwose. Iki cy'isi cyatangira n'abantu baryohewe. Reka turebe hano gake
bahitamo gukina na Toto Pemekano kontora baro hano na Gilles Kunde sana kompira na Michael Lise reka tuna Michael Lise mu kibuga hagati na Andre Labion barayitakaza reka turebe gato mwakora ikosa mu Kayihamba pe Aymeric Laporte tabara kizamana kora control aratuza sa faute sa problem Aymeric Laporte gace sana kompira kina na Fabian Ruiz gace na Laporte reka turebe Aymeric Laporte minota 17 kontora baro na Fabian Ruiz mu kibuga hagati reka turebe hindurana bashakisha Makukuleya uwitwa Alex Bayena sinzi kibazo afite ubona ari kugongana n'uwitwa Makukuleya ari tayari rwose ubona bitarasobanuka reka turebe Aymeric Laporte agapira gacuma renga umurongo mu kibuga mu kabiri sinkumpira shakisha Fabian Ruiz arayisika suru pasano Makukuleya ariko Toto Pemekano imbaraga zakonga kambanira zikoresha pira uterekanzana ataro bita Makukuleya ajya gukora ibyana ni Alex Bayena ambwa tuonaniwe kwinjira reka ninjira nijya gushaka igitego cyane ariko biramwangira mu kwita protection hatari pira utereka bitoroshye ubutereka imbere ry'umuzamu bita Mike Menya eka turebe bagomba guhita batangira agace Mike Menya kora control rambura pasano sunikaga pasa shakisha Makorize barayikoraho eka turebe Gilles Kunde na Wendy de Rastaman rambura pasa ariko Makukuleya litambika umupira uterekanze no kurengurwa n'ikipe y'igihugu y'Ufaransa reka turebe yaburengwe fa Gilles Kunde kontora baro na Toto Pemekano ni vuba reka turebe William Saliba induranda shakisha Lucas Digne reka turebe Lucas Digne afi munogo nyebe kibuga mu kabiri skapa shakisha Bradley Barcola chakwisesekara Pedro Porro amukinisha neza cyane umupira amurengereza bati no kurengurwa na Espanya cyane uwo bita Didier Deschamps uyu munsi ubona ko yageze amahitamo avuga ati ikipe igomba kuba yataka tangizo bita Bradley Barcola aravuga ati Desire dushobora kujyaho minota wenda yindi ariko reka tubanze tuyiteza no uyu mupeti turebe ibyo ari byo atari reka turebe nambura pasa no gace tanero mu kibuga hagati kontora barose kipe y'igihugu y'Espanya kina neza cyane Aymeric Laporte gace para Laporte hinduranda barashakisha Makukuleya reka turebe Makukuleya na cross na mwataka bagira n'ibibazo barigarukira Lucas Digne arayibura gato Lamine Yamal hano bati penalty hatari akora ibara bamwita Lucas Digne akora ibara cyangwa umupira ufunga ku mutwe uwo bita Lamine Yamal azangiye agatera ariya agiye kuyitera bihura na Lamine Yamal amukubita amaguru ariya aramubwira ati mbuze baro reka nshaka itako ryawe ndikure ikintu cya mbere basike abantu bagomba kumenya Lamine Yamal ahantu bari kubise ntabwo ari ukuboko ikubise hejuru y'ahantu hambaye uko si ukuboko Lucas Digne baro kwihindukije warebaga nde nizamu warenzaga baro wakubitaga nde umupira rero witwa Lamine Yamal agomba guhitahereza Mikel Oyarzabal iyi ntikeneye vari ntikeneye penalty ubwo bita Mike Menya ndetse na Mikel Oyarzabal bagiye kwihanganira turebe reka turebe Mikel Oyarzabal agapira gafite twakira niba para cyaka ubusobanuro akambwira bati have uyu no mupira w'amaguru ntago ari taekwondo ntago ari kung fu cyangwa za karate Mike Menya banabwira bati zamura rijyamo cyangwa tubyorere Kylian Mbappé hano ari kuburana cyane hano kabisa kapitene avuga ati njye mu busobanuro anavuga ati kandi ni ikindi cya rucekinge kwa ukuboko ariko baro yakubise kuboko n'ibyo ariko ahantu jezi igera ubwo ne hejuru y'inkokora Lamine Yamal umupira wo ntago bayakoze kira gice gisigaye cyemewe umupira reka turebe minota ni 22 y'umukino penalty bamaze kuyemeza Mikel Oyarzabal ikipe y'igihugu ya Espanye penalty amaze gutera zigera kuri 5 icyitwa kuyihusha cyumva nk'amatangazo reka turebe Mikel Oyarzabal reba ni nambwe imwe na Mikel Menya reka turebe Mike Menya na Mikel Oyarzabal humeka mu gace de la Fuente n'abafana bose bariheba abanyespanye batirajyamo cyangwa iravamo reka turebe Oyarzabal
Muhone kupita Mikel Oyarzabal finito. Atari bwita Mikel Oyarzabal ariya umusore kabisa umanga cyane imyaka 29 rutayizamu w'ikipe ya Real Sociedad arebana no bita Mike Menya amutera penalty ataro bitamenya arayikurikira ariko penalty yari ifite speed yatarayitera hejuru gatoya cyane wabita Mikel Oyarzabal tereka ndani penalty goli la kwanza kabisa ya Espanya igitego cya mbere cy'ikipe y'igihugu ya Espanye Abafaransa les Bleus ubusa Atari Mikel Oyarzabal.